Beletrina uživo. Damir Karakaš je zanesljivo najbolj razvpit, prevajan in nagrajevan hrvaški pisatelj zadnjega desetletja. Rodil se je v vasi Plaščica pri Brinju v Liki. Nekaj let je bil novinar Črne kronike Večernjeg lista v Splitu, že s svojimi prvimi romani pa je postal eden najbolj prepoznavnih sodobnih hrvaških avtorjev. Je eden redkih hrvaških pisateljev, ki tematizira življenje v Liki in se pogosto vrača k zgodovinskim turbulencam, ki so jo zaznamovale. Njegove knjige so prevedene v 10 jezikov, prejel je vse vidnejše hrvaške nagrade, ki se podeljujejo za prozo. Njegova najbolj pomembna dela pa so Kino Lika, Šumenje gozda, Proslava in Obračališče. Po Karakaševih romanih je bilo posnetih več filmov, vedno pa se prirejajo tudi za gledališke odre. Dobrodošli na pogovoru s gospodom Damirjem Karakašem i dobro nam došao, Damire. Pozdrav veliki i vama. Da. Evo, prije, godinu i pol imali ste sličan razgovor sa Jurijom Hudolinom i tad ste pričali kako se zbog romana Proslava, o kojem danas razgovaramo, niste smjeli vratiti u Liku, u svoj rodni grad, u svoje rodne sjelo. I kako sam već rekao, to je bilo godinu i pol nazad i za početak kakva je situacija sada? Da li se išta promijenilo? Da li ste prošle godine bili u Liki? Nisam bio u rodnom kraju otkako je objavljen roman, znači skoro 3,5 godine. I ne namjeravam ni ići uskoro jer vijesti koje dobivam iz rodnog kraja nisu baš za mene povoljne. Ne želim se igrati sa, kako se kaže, vatrom, naduljevati ulje na vatru. Tako da sam odlučio da trenutno ne idem tamo. Ali to je jedan vrlo zanimljivi fenomen, gotovo apsurd, jer ti ljudi ne čitaju moje knjige. Međutim, to ima svoju neku genezu i proces već 20 godina, možda zbog mojih političkih stavova, jer moje knjige nisu skandalozne. Moje knjige ne baziraju se na skandalima, nego u prvom redu na jeziku. Znači, ja uvijek u literaturi stavljam težište na jezike, smatram da literatura nije opisivanje događaja, nego u prvom redu jezik. Tako da se u mom rodnom kraju događa jedan apsurd, ne samo u mom rodnom kraju, nego i u Hrvatskoj, da su knjige najbitnije tamo gdje ih nitko ne čita. Da. Jeziku ćemo se vratiti, ali prvo malo o priči, o proslavi. Sami ste rekli da ide u tom romanu za 2 rata i 3 generacije. Znači, možda je roman kratak, ali ima neku epsku dimenziju u vremenu. Istovremeno to je priča o dosta neznačajnim ljudima u značajnom historijskom periodu. Znači o ljudima koji su daleko od epicentra velikih događaja, ali ih ti isti veliki događaji itekako zarazuju njihove živote. I moje pitanje je šta je po vašem mišljenju značajno, šta znači značajno u historiji sa jedne strane, a u literaturi sa druge? Pa odmah da kažem kako je Lika kao topos važan formativni okvir mog identiteta i rada. Ali ja kada pišem o Lici, ne pišem samo o njoj, nego pišem i puno šire, univerzalnije i o Hrvatskoj i o svijetu. I dakle, zanimalo me je koliko taj nekakav društveni, povijesni, politički kontekst utječe na pojedince, kao ovdje u mom romanu, gdje su likovi, bar sam ja tako zamislio, kao likovi kod Dostojevskog. Oni su istovremeno i žrtve i krvnici. I to je tako svojstveno za taj moj kraj, za Balkan, gdje je kroz povijest uvijek nekako najjače svijetlila krv. Ima jedna lijepa i definicija Balkana od Emila Ciorana, pisa kojeg jako volim, koji kaže Balkan ide iz poraza u poraz, ali to je nekakav napredak. Da, od poraza do konačne zmage. Da, znači
moment vremena sa jedne strane u priči, a sa druge strane me interesira i vrijeme u gramatikalnom značenju, kako ga upotrebljavate. Jer proslava je pisana u prošlom vremenu, ali redovito ovaj način mijenja sadašnje vrijeme. Za neki, možda samo za neku rečenicu ili dve, ali onda se opet vraća u prošlo vrijeme. Šta je cilj ovog postupka? Šta ste htjeli time nekako postići? Sad me primoravate da otkrivam svoju spisateljsku intimu i svoje nekakve tajne, Pokušam. kao kad kuharu kažete da vam otkrije nekakve svoje sastojke. Pa ja imam neke svoje metode pisanja, tehnike, recimo jako mi je bitan stil, ali stil nikad ne smije biti sam sebi svrhom, nego uvijek se mora prilagoditi tekstu. Isto tako način pisanja, kao kod Čehova, kako on definirao da riječima bude usko, a mislima široko. Tako da i u proslavi je moj način pisanja, ja sam ga tako zamislio, kao da imate ograničen broj municije, a ulazite u spilju u kojoj su demoni. I svaki taj metak mora pogoditi u srce demona da je mogli ići dalje. A inače, samo da se nastavim, ovo se ne tiče samo proslave, nego i drugih mojih knjiga. Kod mene je jako važna i poezija. Jer romani su horizontalni, tako se jezik strukturira, a poezija je okomita, pa nam omogućuje da dođemo do najudaljenijih stvari. Zato mi je uvijek potrebna poezija u literaturi. Međutim, kako kaže Andrić, s poezijom moramo biti kao sa soli kad kuhamo ručak. Ako presolimo ne valja, ako ne damo dovoljno soli ne valja. A što se tiče same poezije, pa i loša poezija je bolja nego život. Dobro, poezija u prozi, znači stilska, zvučna dimenzija literature. Vi ste istovremeno i muzičar, da. I valjda je ovo dosta bitno i za vas kao pisatelja, da imate ovo iskustvo muzičara. I što je za vas onda zvuk u literaturi? Pa nešto jako bitno, ali što se tiče glazbe, ja sviram harmoniku skoro 50 godina. I tako da biti, ali sviram je na jedan drugačiji način. Odrastao sam svirajući harmoniku, a kao netko je slušao te nekakve cajke, kako to kažu kolokvijalno kod nas, nego sam kao dječak sam odrastao recimo uz Miladojku, Laibach, tako da i moje tretiranje harmonike na drugačiji način. I pošto mi je u literaturi jako bitan recimo ritam, ta zvučnost, i normalno da mi onda i sviranje vjerojatno tu pomaže. No koristim ja i nekakve drugačije tehnike tog čitanja teksta, čitam ga naglas, nastoječki. Čak znam svoje tekstove nositi u razna mjesta i u svakom mjestu ih posebno čitati, jer svako to mjesto ima neku svoju energiju i nešto novo doda. Ali to je jako zanimljivo, recimo, jer u neku osobu se možete zaljubiti u Puli, a istu tu osobu uopće se ne možete zaljubiti u Rijeci. Kad čitate, rekli ste čitate i naglas, da testirate tekst, je li tako? To radite sami ili imate neku publiku? Pa nemam publiku. U književnosti je jedan usamljeni čin i uglavnom sam radim, ali ponekad se dogodi da kad idem na književnu večer da izaberem nekakav dio pa pokušavam testirati kako to zvuči pred publikom. Ovo pitanje publike, pa da se opet još malo vraćava na muziku. Igrali ste harmoniku kad ste živjeli u Parizu, dosta i na ulici, u Bordeauxu, onda, mislim, u Francuskoj, prvo u Bordeauxu, onda u Parizu, i svirali ste na ulici. I publika na ulici dosta je specifična, mislim, to su ljudi dolaze, ide, neki su samo u prolazu, a u svakom slučaju vi ih vidite, oni su tamo, oni su fizički tamo. Možda samo za tren, ali tamo nekako postoju. A sa druge strane, publika, literarna publika za vas
uglavnom je nevidljiva. Kako doživljavate ovu nevidljivost literarne publike? Pa ja vrlo jednostavno, ja pišem knjige kako bi sam volio čitati i to je jedini pravi način i nemam nikakvih problema ako netko pročita moj tekst i kaže da mu tekst ne odgovara. Osim toga uvijek mogu reći da kao što postoje dobri i loši pisci, tako postoje dobri i loši čitatelji. Ali omenuli ste neke nastupe, literarne nastupe. Koliko su vam bitni, koliko vam je ipak bitan ovaj živ kontakt sa literarnom publikom koji može postojati u ovakvim okolnostima kao su neki festivali, neka javni događaji? Ja sam stvarno puno pozivan na festivale i fizički ne mogu stići na te festivale, pošto živim samo od pisanja, pokušavam ići samo na nekakva najbolja mjesta i jako su mi bitni i honorari, jer zapravo živim od pisanja. I onda, naravno, kada me pozovu da nastupim, recimo, u kinu Babylon u Berlinu, pred 500 njemačkih čitatelja, gdje su fantastični honorari, onda to ne mogu ignorirati. Ili recimo sad idem u 3. mjesecu, Novi Sad je prijestolnica kulture 2022. I imam stvarno jako visoki honorar i nekako pokušavam spojiti i tu financijsku stranu sa publikom. Ali, nažalost, moram puno stvari odbiti jer fizički ne mogu stići. Isto tako i medijski, ja ne mogu jednostavno za neke novine i tako izbjegavam razgovarati o privatnom životu, o nekakvim banalnostima, to me jednostavno ne zanima. Čak sam u zadnje vrijeme počeo razmišljati da više uopće neću dati intervjue za portale koji nemaju u onoj glavi teksta rubriku kulture. Jer mislim, to je postalo potpuno apsurdno. Vi danas imate sajtove u Hrvatskoj koji imaju rubrike vjera, novac, a nemaju rubriku kulture. Za mene je to ponižavajuće. Tako da eto, u prilici sam da pokušavam birati, ali kad već nastupam, onda pokušavam dati sve od sebe i mislim da je prevaziđen taj pomalo model tih književnih večeri gdje, ne znam, pisac samo, ne znam, sjedi pa priča, nego pokušavam napraviti uvijek nekakve multimedijalne stvari. Napravim recimo književnu večer ili recimo pošto crtam i bio sam u bivšoj Jugoslaviji dosta uspješan kao ilustrator, karikaturist, dobio sam i međunarodne nagrade i onda pokušavam recimo kad pričam o Parizu, prezentiram i crtanje recimo karikature, portreta, što vrlo brzo napravim, organiziram jednu izložbu podnu gdje stavim radove na pod, a uz to još i sviram i pričam o književnosti, tako da se to uvijek pretvori u nekakvu multimedijalnu predstavu gdje ljudima bude jako zanimljivo i gdje provedu stvarno ugodnih sat i pol, a kažemo zapravo sve ono što treba. Evo, crtanje je moje sljedeće pitanje. Da, sami ste već dosta nešto rekli o tome. Karikatura me interesira u prvom redu. Znači, u karikaturi dosta malo poteza može imati veliki efekt. Karikatura je stvar brzine. I valjda, ako su potezi pravi, moraju biti pravi i ako su pravi, onda efekt je enorman. I kako misliti sa druge strane vi uvijek pričate i vidi se to i kad čovjek bere vaše tekstove da je vaša literatura spora, da treba dosta vremena da se napiše. I kako ovu korelaciju između brzine i sporosti između crtanja, znači karikature i pisanja, kako vi to doživljavate? A na kraju čini mi se da ide za istu stvar. Malo poteza, dosta efekt. Pa treba očito dobro izbalansirati stvari, ali sve je to na neki način isti cilj, samo sa različitim sredstvima. Bilo da sviram, bilo da crtam ili bilo da pišem. Recimo, ono što me trenutno zanima, recimo u glazbi, to je nekakva improvizacija ili rekao bih džez. Prije nekih godinu dvije sam nastupao u Lazaretima u Dubrovniku, bio je tamo i Let 3, Kultur šok i Boban Marković orkestar i ja sam nastupio sa harmonikom od Linđa i nakon svirke su mi došli ljudi i rekli su da je to
da je to lički džez. Ali da bi mogao čovjek tako svirati, mora bazično poznavati to sviranje harmonike. Ali tako nekako u pisanju treba naći taj nekakav balans između svega toga. A što se tiče te brzine, jednom sam, kako danas je neko vrijeme medijsko, recimo u bivšoj Jugoslaviji, kad bi davali intervju za nekakvu kulturnu rubriku, onda bi vas novinar napravio pametnim nego što jeste. Danas je to ipak malo drugačije, sve nekako površno, brzo, jer danas s vama razgovaraju ljudi u intervjuima koji nikad nisu ni čitali ništa vaše. Tako da morate biti prisiljeni na takve stvari. I onda sam jednom rekao, pitali su me nešto o pisanju, pa sam rekao da pišem teško da bi se čitalo, ne znam kako sam rekao, sporo, uglavnom nešto sam malo citirao sam na Bokov, ali u naslovu je sutradan izišlo, pišem teško da bi se čitalo brzo. Tako da je to bilo potpuno kontra od onoga što sam ja rekao. A ja zapravo upravo smatram da će uz tu svu brzinu kojom smo okruženi literatura opstati upravo zbog te svoje sporosti. Jer danas živimo u vremenu kada ja imam 3 djece doma, pa evo, najstarija kćer se završila Filozofski fakultet, bavi se sociolingvistikom, onda imam u osnovnoj školi djecu, tako da imam svih generacija. I mogu reći, danas jednostavno ono što su nekad bile Biblije, to su danas iPhone i čovjek se jednostavno prepadne kada u tramvaju vidi mlade ljude s kojom brzinom kucaju na te svoje tastature i jednostavno došlo je neko drugo vrijeme, ljudima je sve sporo, ne možete ići na kazališnu predstavu, gledati i gledati po mobitelu, tako da eto, sve je nekako disperzivno i po pitanju glazbe, po pitanju literature, tako da treba sa mladima puno raditi, ali teško je danas odrediti i mladima šta je kvalitetno, šta nije. Baš sam razgovarao prije sat vremena sa profesorom na akademiji, gdje smo pričali, mi smo generaciji kako smo nekad znali kupiti ploču Pink Floyda i onda, razumijete, najprije bi je pomirisali, pa bi onda sjeli u fotelju, pa bi stavili na gramofon, pa bi slušali 50 puta. To su bile neke druge vremena. Tako da danas je upravo nekako sve jako postalo brzo, površno i upravo tu vidim prednost literature. Super, evo. Još malo o proslavi konkretno, o knjigi. Nekako je strukturirana kroz scene, kroz različite scene i čini se da ni jedna od tih scena nema oni pravi, klasični kraj. I zbog toga bih vas pitao što je za vas kraj priče? Kako znate da ste došli na kraj? Ja inače, što se tiče same samog romana, rada na romanu, pobornik sam asketske kompozicije. Znači, ja sam imao još 2 poglavlja, ali sam ih maknuo. Jer sam htio napraviti takav roman kojem ne mogu ništa ni dodati ni oduzeti. I onda često dolazim u nekakve situacije da moram odgovarati šta je to, jesu li to priče, eseji, romani. Onda se uvijek malo našalim, pa kažem ljudima, kada su pitali čovjeka iz ZZ Topa, šta vi svirate, da li je to rock and roll ili blues? On je rekao da, tako i ja uvijek odgovorim da. Ali to gdje je kraj? Pa ja volim tu nekakvu višeznačnost u literaturi i ne volim previše pričati o svojim knjigama, usmjeravati ljude na nekako čitanje i volim da svaka osoba koja čita moju knjigu da na neki način i percipira kraj na svoj način. Ali ono što se pitate me kad ja mislim da je kraj, pa mislim da čovjek pisac nekako mora osjetiti kad bi trebao biti taj kraj. Ako uopće postoji kraja. Kad pričamo o kraju, valjda pričamo i o smrti. I u proslavi 3 likovi. Prvo Pas, onda Pjeto, evo Pjetao je i na naslovnici. Da. I na kraju Starac. To su likovi, to su figure koje umre u romanu.
Ali njihova smrt uvijek ima veze sa nekim putem. Znači ova vez između puta i smrti koja ne dolazi nujno na kraju, možda čak u sredini, ali veze ima sa putem uvijek. Pa ja recimo kada sam radio ovaj roman, htio sam na 120 strana zahvatiti, znači kao što smo rekli, 2 rata i 3 generacije, što se zapravo čini nemogućim, ali kako kaže Faulkner, književnost jest pokušaj da se postigne nemoguće. Tako da u biti, eto, oni koji čitaju trebaju odrediti, vidjeti da li sam u tome uspio ili nisam. Eto. Dobro, ali put i smrt, kakva je ta korelacija? Pa mislim, put i smrt, to je ono, kako bih rekao, što me uvijek nekako zanima u literaturi. Sad radim isto jedan roman gdje postoji taj nekakav put i smrt. Jer smrt, ona se može provući kroz ušicu igle. I to mi je recimo fascinantno. Ali inače, sama ta, u mojoj literaturi ima dosta nesreća, ali ima dosta i humora koja amortizira tu nesreću, ali nesreća je dosta bogata za umjetnost, jer sreća je sebi cilj, a nesreća se uvijek može pretvoriti u nešto drugo, neko umjetničko djelo. I Bog je u ovoga, sad, Odiseji dao ljudima nesreću da bi to mogao opisivati. Tako da eto. Ali gdje ima smrt, ima i života. I obrnuto. Da, i ova vječna tema, vječna korelacija. I vi pišete o ratu, evo pa da za kraj malo aktualiziramo. Vi pišete o ratu, sad smo već skoro 2 godine u epidemiji. Oboje je neka ekstremna situacija. Što mislite, da li ekstremne situacije mijenjaju našu percepciju smrti, a time istovremeno i života? Mislim, da li smo u ovom slučaju, sad, u ovom vremenu kojeg živimo, nekako uspjeli ipak malo razmišljati o smrti i o životu na nekom drugom nivou, kao prije ste pričali o brzini, o iPhone-ovima i tako dalje. Da li nas je to ipak malo... Mislim da je to individualno. Netko je, netko nije. Isto tako odnos prema ovoj situaciji, izolaciji, netko na neki drugačiji način koristi to svoje slobodno vrijeme, netko na neki drugačiji način. Ali što se tiče samog rata, ja sam i nažalost i sudionik rata. Bio sam skoro 1.5 godinu u ratu. I gotovo smo u srijedu slušali Pixiese, a u četvrtak sam bio u rovu. I dugo vremena sam mislio da se to snima film. Tako da imam iskustvo to i to iskustvo rata, ali više nikad ne bih išao u rat, jer stvarno rat je jedna stvarno čudna pojava gdje se čovjek također nastoji afirmirati na jedan potpuno negativan način. Osim toga, vrag nije htio biti samo 2 zanimanja, nije htio biti šegrt i vojnik. A što se tiče korone, pa mislim, rekoh, to je individualno, zavisi kako se postavljamo prema tome. Ja volim čitati, knjiga mi je jako bitna, a i živim u nekom vremenu kada nam je mentalna higijena kroz čitanje, gledanje dobrih kazališnih predstava, filmova, nikad nije bila potrebnija nego sada. Ali normalno da je korona bila jako teška za ljude koji su naviknuti da hodaju po shopping centrima, da nemaju nekog svog mira, nemaju odnosa sa knjigama, njima je bilo jako teško. Tako da se još jednom pokazalo zapravo koliko je važno čitanje knjiga, osim toga i čitanje je ono što nas čini ljudima. Inače, što se tiče same korone, evo, upravo smo ja i moja familija izišli iz korone prije 2 dana, 3. Bilo je dosta naporno i stvarno, ali eto, hvala Bogu, dobro smo prošli. Cijepljeni smo, inače, ja i supruga 2 puta. Tako da eto, evo, prije 2 dana smo napokon izišli, slobodni smo. Tako da imamo to iskustvo korone. Inače, moji roditelji, kad smo već kod korone, oni žive u jednom selu
Plaščica gdje ima samo 3 ljudi. Znači, To je oni vaše su rodno selo. rodno selo. Ja kad sam bio mali, bilo nas je 70, sad ima samo 3. Znači, moja mama i tata i jedan policajac koji se nije ženio. Okruženi su šumom i tako i dobili su koronu. Kako su dobili, to je potpuno čudno. Ali onaj stari soj su dobili, znači onaj kineski, gdje su izgubili i okus, miris i nisu bili cijepljeni, jer na neki način niko za njih ni ne mari, niti oni mogu, ali ipak su preživjeli su koronu. Pa se ja sad malo šalim, kažem kako je koronavirus bio u mom selu, ali sada nakon toga mora na izolaciju. Koronavirus mora na izolaciju. Jer očito kad dođe u moj kraj, mora izolaciju poslije. Došao je na kraj svijeta. Ali komu je kriv što je dolazio tamo? Koronavirus, kažem. Da. Tako da eto... I to onaj stari soj. I to onaj kineski original. Naravno. I sad mora na izolaciju. Ljudi su u redu, ali korona mora na izolaciju. Tako da eto, to se isto također dobro razvilo. Ali nadam se da je još evo malo, nekako mi se čini da uskoro će to sve popustiti, da ćemo se vratiti nekakvom normalnom životu. Dobro, super, evo, koronavirus došao u Liku, na kraj svijeta, na kraj svoje priče. Mora izolaciju sad. Tako, sad u izolaciju. Čini mi se da je to i super moment da za kraj našeg razgovora. Tako, Damire, hvala puno za razgovor. Hvala vama i eto, svako dobro i nadam se da ćemo se jednom vidjeti i uživo. Pa ćemo moći razgovarati sa čitateljima, da. Ali kažem, eto, nekako optimističan sam i mislim da će uskoro opet biti sve kako treba. Super, hvala puno, sretno. Vam pa hvala za ogled in prijeten dan še naprej. Beletrina, uživo.